Pathian tuk chu nom le vekule Vawiin nun kong Hruaitu tan Pathian thu spiritual lesson number 17 Muang su ti kan ngai thlo le dona he thu hi lalpan en kanin pol na ta na kan lo mang le theu don nia Genesis bung som le pakwa chang som le pasari thu hi lo ngai thla ila tin heti he ni a pona an hruai chu nu chuan inun na turin tlan chuk ro inung lam hoi su la phaizo la reng reng hian ding hek su tlanga son tlan ro chuti lo chuan ibor lange atia lalpan thu mal som ro se amen kan Pathian hi mangai Pathian ania wangin ami te kan boral lo dan kong himin da pui thina mi ringin kan kong kan hayero chuan kan tur thina ni tumkhat chu kan zindona kan muang sur lutuka motorin min kalsan dai maya kan hoi lol maya ni tlailo thian poina anga thin hle mai lotate khan sodom thlenga an pon in an zo zel mai kha lalpa lom lo hle a sodom khopumin ti boral ti chiat atumta ani ti chuan sodom khua ati chiat ma a an nun na tura tlan chuak tura lalpana ti lai khan lota chu alamuang hle siati in bible in soya amuang sur hle ani ome vantir kote kai kaldor dor ngai khopin an muang ani nawahun lai tui let kha an suala wanga lalpan achan let na ani ngal mai lova an hun laya chuan thar lo chuak te thin lungzokin lalpa ahnol na deu mai zokani nawahun laya tui let kha an sual wanga lalpa chan let na an sual chan let na ani kanti rualin avoi khatna ero ani lo amain lalpan nawakal tlanga longa tuktir lai khan engatan nge tukti te a engamote ka chu an zot ve ang hretur pon ni Pathian mi ania amai ro chu an chanchin kan enjui zel chuan kha thil kha thlen mai an ring lava an muang sur ani an hun laya chuan thar lo chok te thin lungzok kha lalpan ahnol na deu te po ani ang chu chutiang chu ni a wena hian kan muang sual thin mitam tak kan muang sual thin damlo na chung changa te po in ron tlai devani hanti te minit som panga chuan oron tlai ulang chuan kanin chan man lawang hanti te po hi om thina ti sanun na le tharau nu na tura hian muan sual om ve a khrem munat lamek te po hi an muan sual wang ani ahun tak ka hianin Pathian hi pantur nei tur ani a mu ola omlai a nei lai hian ama kova pantur ania nima sela khrem munatla ti hian ahun lai taka an muan man an tela apoi em ani chuwang chuan tukina kan devotion hian muang su minti ani Pathian thu po in chu min sirtir da ani a nawachu adam kho chu nge lalpana du sakawangin tan tlan chu na tur kong te hako mu a nima sela bible chuan nima sela nawachu ala muang hle siati na sueni chuwang chun voina hianin Pathian ni tu kaniangin kan nun kong te in enila engkonga hian nge kamuan engkonga hian nge kain thla da engkonga hian nge tranmar ka ngai ti te mani indap chungin malam panin kalzeli tumte ang lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thawa ni thar minan mu tir le hi kan lo mani tunna hian lalpa thupui poimo tak mai muang su ti thupui mangin thucha kan ngai thale ta a he thu hi ngai thlat phak zong te tan mal som la kan nun kong min thlir non tir le tu le kanom dan te min hriat tir tu man ro tan min man sak le thewang che min chandam tu kan lalpai so mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen dom le vekule